Mejua-jua membantah kerina kekelengan Tuhan, nande Bapa turang senina, ibas gelar Tuhan Yesus Kristus. Katakan kami menjua-jua, salam sehat membantah kerina, salam mati metedah kami, man bandu kena perpulungan, ija pape kamringan ibas paksa enda. Wari enda kita ngelakukan PJZ ibas tanggal 10 Mei 2020, meteru ukur biak geluta, sada Petrus 5 ayat 5 seh ayat 6. PJJ ibas wari enda ibabai kekelengan ta pendeta Ita Sri Verina Brutarigan MTH si paksa genduari ngelai irunggun Deli Tua Timur Klasis Medan Deli Tua. Jojo pendeta, sehat kamu pendeta. Puji Tuhan ya. Bujur ibas pelayanan du ibas wari senda. Maka kekelengan Tuhan dikatakan bujur man Tuhan maraduras kita rendah muji Tuhan. Sorak-sorai bergembira ibas paksa enda menaik PJJ mana-mana Tuhan panggil. Maka sopelnga kita negahkan karena kata dibata ibas paksa enda. Mari si puji ka Tuhan, si katakan bujur man Tuhan, rasisahkan kerina keluh kesah taman Tuhan. Kalaku cari damai, hanya Yesus jawaban hidupku. Ku cari damai, hanya ku dapat
supaya kita dengkahkan kata di bata ibas bahan PZZ tai bas minggu indah. Mari ras kita ertoto kita. Bapa kami seringan ibas kini rajaan surga, ikatakan kami bujur man bandu Tuhan, sebab igejapkan kami kelang atendu radukan penemani kubas kegeluhan kami. Tetap kami ibas krian ukur ras mejuah-juah Tuhan. Arkitikan kelang atendu dengan pasu-pasundu ngarak-ngarak kegeluhan kami kerina perpulungandu. Bujur Tuhan ibas waktu ras kesempatan singgoi brekendu man kami, kunangorati karena kebenaran katandu, ibas perpulungan jabu-jabu kami ibas wari indah. Kami ngajari kami kerina, telah ngasup kami ngangkai karena kebenaran katandu, dengan ngasup kami make kenca ibas kegeluhan kami. Ngerana kam Tuhan, sebab kami kerina nggo sikap dengkehkan kam. Arah anak Yesus Kristus, kami rahertoto man Tuhan di bata. Amin. Perpulungan sini kelangi Tuhan, malam mateta, sahka kita kubas ngorati karena bahan perpulungan jabu-jabunta, bahan perpulungan jabu-jabunta buat ibas padan simbarunari, bas kitab Sada Petrus 5, ayat 5 se ayat 6, yogekan kami man banta kerina, begenda kata di bata. Bagi pekam sing udah dengar, patuhlah kam nandangi kalak si metua. Alu meteruk ukur erbenting kibullah kam kerina guna si sampat-sampatan. Sabab ibas pustaka si badia li tersurat, kalak si meganjang ukurna itulak di bata. Tapi man kalak si meteruk ukurna, icidah kena lias Athena. Maka peteruklah bandui teruh tan di bata sir kuasa, kelaibas paksa si payo ipeganjang kena kam. Sejenda pengogen kata di bata, si jadi bahan oratan perpulungan jabu-jabunta. Perpulungan sini kelengi Tuhan, si jadi tema PZZ yang mekap meteruk ukur biak geluhta, lalu tema kecil mekap biak kalak sitek. Perpulungan sini kelengi Tuhan, Nina Andar Ismail, ibas bukuna Selamat Mewaris, tipe manusia ban si golongkan alu telu tipe. Si pemenanina homo homini lupus. Artina manusia jadi serigala nandangi temanna manusia. Uga kini katakan jadi serigala. Tentu ban si bayang kendu adi serigala uga pape biakna biasana kejam, keji, beringas. Uga gelah susah pasti begei bahanna. Bayangkan adik kita jadi serigala nandangi teman, tak pasti si bahan ngesila muhuli nandangi teman ta manusia. Pastilah bulit biak ta nampati engkelengi begei kape mediate nandangi teman ta manusia. Si peduakan nina homo homini angelus, artinya manusia berupaya jadi malaikat. Athena gelah idah sempurna, idah muhuli, idah suci, idah saleh, kalak yanggapna duniawi, sedangkan ia yanggapna kalak surgawi. Sedia dina katakan homo homini angelus sehingga kelihatan muhuli tapi labu bege, kelihatan mediate tapi labu bege biakna, kelihatan memang nampati tapi labo bege. Jadi berupaya kel jadi malaikat, berupaya kel jadi setengah di bata, tapi hanya topeng semata. Si petelukan nina homo homini homo. Uga kini artina homo homini homo. Artina manusia jadi manusia seutuhna nandangi temanna manusia. Uga kin manusia jadi manusia seutuhna nandangi temanna manusia. Adi di bata nepa manusia tentu ibre kena kelang ati, ibre kena kebeluhan, ibre kena kepentaran, ibre kena kini terukan ukur. Adi Nina Andar Ismail manusia punya pri kemanusiaan, punya perasaan, bertenggang rasa nandangi kalak sedeban, git nampati, git mediati. Adi akap kami telu tipe indah
Bansi jadi pembelajaran si harga kelman banta guna bansi ngukuri karena bahan PZZ tawari indah. Tentu perayakan ta perpulungan sini kelangin Tuhan. Selaku kita biak kalak sitek singgo ngakur kini teken man Tuhan. Perayakan ta mekap uga kita jadi manusia seutuhna nandangi teman ta manusia. Lit biak mediate, lit biak nampati, git biak erkelang ate nandangi kalak sideban, labo gelah kalak susah, labo gelah kalak lit ibas kepicetan ukur, tapi ngergakan kalak sideban, kita-kitakan kita enda ma tinapa di batas singgui tepana ulung huli. Bagaimana perayakan tau gua gelah bahan PZZ tenda pe, bansi siangkai alupayo, kita jadi manusia seutuhna, nandangi teman ta manusia. Perpulungan sini kelangi Tuhan. Surat sada Petrus Indah isuratkan ememan anak-anak di bata singgo ipilih si merap i belang-belang provinsi Pontus, Galati, ras Kapadokia, Asia ras Bitinia. Tujuan surat Indah si tuhuna emekap empegegehi perpulungan si sangana ngenanami tekanan kini seran perbeben arkitikan kini tekan naman Tuhan. Surat Indah nurikan karena kegeluhan Yesus Kristus singenanami kini seran, mati, tapi keke kaya ibasi matenari jana eka kari jadi jaminan, tapi harapan perpulungan telah tetap jadi pengikut Kristus. Ayat 5 Yakab kami, imulai alusada pemahaman uga kita ngeluh sirgan di tengah-tengah perpulungan Tuhan nina. Kalak si nguda patuhlah kam nandangi kalak si metua. Lalu meteruk ukur erbenting kibulah kam kerina guna si sampat-sampatan. Bertilik zi biak ngergai kalak si deban. Beratilik zi ukur guna nampati kalak si deban. Beratilik zi sura-sura tahpe kriyahan ukur guna bansi nampati perbeben kalak si deban. Dikatakan erbenting kibul Gwakil pe rahna ibas puso simbages nari. Las setengah-setengah ya dikatakan rebenting kibul. Berarti kerina ukur si muhuli, gegeh, kinilitan, pemetah, bansi berikan guna nampati kalak sedeban. Nina, ibas ayat 6 pe katakan ugam peteruk ukur iteruh tan dibatasi berkuasa, kelah ibas paksa si payo ipeganjang kenakam. Mabai kita bahwa ulah pernah remehkan kuasa di bata. Sebab ia ngasir kuasa ibas kegeluhan ta. Maun kita jadi kalak si lupa diri. Ibas kai singgolit ibas kegeluhan ta. Adi katakan kalak si meteruk ukur. Berarti li zi kebesaran hati. Ngakui uga kita lebih-lebih di bata. Justru adi kalak si meteruk ukur. Isadari na isi ia. Uga kinilanga supena ras kelas sempurnana. Si sadari isi kita, janah bali kita lebih-lebih di bata, ras di bata ngan sapatut ipermuliakan. Adinggo sidat pola pikir si bage, maka di bata pe pasti ipeganjang kena kita. Perpulungan sini kelangi Tuhan, adi meteruk ukur nggo jadi biak geluh ta, maka pasti lit kesadaran ibas dirinta, kerina silit ibas kita si tuhuna rahna ibas di batanari. Lit kesadaran ibas dirinta, sadar karena keberadaan dirinta lebih-lebih di bata. Kita indah hanya ciptaan Tuhan. Berarti adinanggo sadar kita bahwa kita hanyalah ciptaan Tuhan. Lalit dalanna kita meganjang ukur lebih-lebih Tuhan di bata. Sebab kita indah hanya tinepa di bata. Si tepana ibas abu tanah nari, tapi bahan di bata kemuliaan nahalir ibas kegeluhan ta. Berarti harus kita sadar diri bahwa kai pesilit ibas kita bahkan dirinta kerina rahna ibas Tuhan di bata nari. Lama baik kita jadi kalak si meganjang ukur, tapi mabai kita guna meteruk ukur bahwa kai pesi berikan di bata man banta, entah kegeluhan ta, entah pasu-pasuna baik ibas rezekinta, entah ibas ekonominta, kinilitenta, pemetah
ta, entah pe pangkat ta, jabatan ta, kerina rahna ibas pemerintah di batanari. Jadi adi enggo sidat, tentu sadar kita bahwa kita indah hanya ciptaan Tuhan, mabai kita meteruk ukur lebih-lebih Tuhan di bata. Adi ngosidat pola pikir sebagai pasti di bata pe ipeganjang kena kita bagi kaini nandai ibas ayat 6. Maka dir pemerintah pe kita, bayak pe kita, lid pe kekuasaan ta, lid pe pangkat ta, la erbahan kita meganjang ukur. Entah pe sepele man kalak sediban. Dini nandai andar Ismail, lah kita jadi serigala man teman-teman manusia. Lah kita berupaya jadi malaikat man kalak sediban. Tapi uga arah kai silit ibas kita pe jadi pasu-pasu man kalak sediban. Perpulungan sini kelengi Tuhan, adi katakan biak kalak sitek, mekap meteruk ukur ibas geluh ta, meteruk ukur labo bansi sungsung. Adi nggo katakan biak, berarti nggo jadi karakter ibas segedang-gedang geluh ta. Labo hanya sekedar tupung jore ukur ta. Labo tupung nggo ilakoken nandangi kalak si manbana pantas yakap terukur ta. Mahamat kita manbana tarkitikan ganjangan pangkat nasa kita. Tah bayakan ia asang kita. Tah ia kalimu bunta. Entah isi pe ia siniakap kita lebih hasa kita, maka kita meteruk ukur manbana. Tapi ya dikatakan go jadi biak kalak sitek, harus jadi jati dirinta. Ras isi lakukan man isi pe, alulanganan ku status kegeluhena. Berarti adinggo katakan biak kalak sitek, segedang-gedang kegeluhan te, enggo jadi karakter kegeluhan ta. Perpulungan sini kelengin Tuhan, meteruk ukur biak geluh ta berarti sirgai di bata ibas kegeluhan ta. Sebab yangan sapatut ngalokan kerina kemuliaan. Kalak Kristen si meteruk ukur, sadarina isi ia lebih-lebih di bata. Sadarina lit keterbatasanna, itandaina bana. Janah ia kuina, maka lit hal-hal silabo ban silako kena. Ras bahansa yang regai, ras mehuli man kalak sediban. Gid ia mahamat, gid ia mediati, gid kayar benting kibul nandangi kalak sediban. Perpulungan sini kelangi Tuhan, ugaglah kita jadi meteruk ukur ibas kegeluhan ta. Yakap kami perlu syukuri karena dibata. Perlu syukuri alum bagus kini ulinna adi sibandingkan diri taras dibata. Maka sisadari maka tuhu-tuhu kiti kel kita lebih-lebih Tuhan di bata. Sanah labung belin kel pemetah tak ibandingkan Tuhan di bata. Adi syukuri sidatkan nampati kita gelah meteruk ukurta iteruh tan di bata sir kuasa. Si peduakan ngukuri uga belina kekelangan di bata man banta. Adi syukuri uga belina kekelangan di bata man banta. Tentu mabai kita pe meteruk ukur lebih-lebih Tuhan di bata. Si petelukan tentu mabai kita gunar lajar pelebih kalak sediban. Adi kalak si meteruk ukur ikutkan sada Petrus 5 ayat 5 dai. Ugaka kita ngergai kalak sediban. Uga kita ngergai kalak si lebih metua asangken kita. Ugaka kita ngasup perbenting kibul nandangi kegeluhan kalak sediban. Git nampati git rekelang ati sanah tuhu adikala si meteruk ukur pasti ipeganjangkan di bata ngalukan kemuliaan sirahna ibas Tuhan di bata nari. Tentu eza diperayakan ta selaku kita kalak sitek singgo ngaku kita kalak sitek man Tuhan di bata. Adikala singgo katakan meteruk ukur biak geluh ta si sadari isi kita lebih-lebih Tuhan di bata. Sadar kita di bata ngepunana kegeluhan ta. Kaipe labo bansir bahan kita jadi adilakin di bata si masu kita. Tentu mabai kita lah jadi kalak si meganjang ukur. Tapi si sadari bahwa tupung kita meteruk ukur berarti sirgai keberadaan di bata ibas kegeluhan ta. Tak kami ibas kebenaran kata di bata indah. Mabai kita rukur bahwa Tuhan pe ibas kegeluhanan sidahkan biak meteruk ukur.
Yakap kami bansi singat uga pelayanan Tuhan Yesus. Murihi nahe ajar-ajarna. Zembukti kini terukan ukurna. Labu icidahkan na bahwa ia kalak sir kuasa, kalak silit kemuliaan ibas ia. Tapi icidahkan na bahwa harus icidahkan alu perbahanan. La terzeng teori tapi perbahanan pe icidahkan na alu murihi nahe ajar-ajarna. Contoh si paling nyata ibas kegluhan pelayanan Tuhan Yesus. Bagaimana perayakan ta ibas bahan PZZ ta minggu indah. La terzeng kita belum ngerana karena biak muteruk ukur. Tapi yakap kami aksin talah si paling nyata. EKP si paling penting kelah kai. La terzeng ngerana ngensa kita belum. Tapi ibas perbahanan tapi sisidahkan kita indah ibas karakter biak si meteruk ukur ibas kegeluhan ta. Tuhan dibatasi masu-masu katana. Juah-juah man banta kerina. Mari ras kita toto kita. Lar ngadi-ngadi kami ngatakan bujur man bandu Tuhan. Ibas kelengatindu. Kata andunggo ibagikan kami. Kami si masu-masu kami kerina anak-anak ndu perpulungan ndu. Kelah ngasup kami makikan karena kata andu ibas kegeluhan kami. Ajarindu kami meteruk ukur ibas kegeluhan kami. Sebab labu ICP kami lebih-lebih Tuhan. Kelahidatkan kami kemuliaan ibas kamnari. Adik kami meteruk ukur lebih-lebih Tuhan di bata. Sampatindu kami Tuhan. Ajarindu kami. Kelah ngasup kami ngangkai. Rasmakikan kataan ibas kegeluhan kami. Arah anak Yesus Kristus. Kami rahartoto man Tuhan di bata. Amin. Sikatakan bujurman Tuhan, sikatakan bujurman pendeta ta, ibas kata di bata, singgo dengkahkan kita, ibas paksa enda, terpuji gelar Tuhan. Jangan piga-piga catatan si ibahan kami, ibas PZZ ta warisi sendah, makap si pemena karena karakter si ibas kita, atau biak geluh. Kalau sir kini te kendai, maka belum ngatakan bujurman di bata, arkiteken kita enda tinepa di bata. Si peduakan karakter si meteru ukur lebih-lebih di bata, bagi petri dah ibas perbahanan, pengerana rikuras perukuran ta. Rasa tablah kita Muhammad mandi bata dengar kelengat teman-teman ta si deban. Kekalangan Tuhan bujurin taman Tuhan ibas paksa enda dengan waktu si kentisik enda mari si pakaikan guna pepulung persembahan pengatakan bujur ta mandi bata si katakan bujurman Tuhan ibas pengarak-ngarak ras pemasu-masun Tuhan kegeluhan ta semaka ibas kaisil ibas kita si gecapkan krina bekas pemerai di bata dengan mari si pepulung ka persembahan ta enda kelaban guna ibas pelayanan di tengah-tengah GBKP si malam enda. Maka tupung kita ngandeskan persembahan pengatakan bujur taman di bata. Mari adoras kita rendai muji Tuhan di bas kitab denden GBKP nomor 444 lit paksana merda.
ibas doa syafaata artoto kita. Pengatakan bujur simbelina isakan kami man bandu Tuhan, tetapi gejapkan kami penemani kubas kegeluhan kami. Tuhan ibas kesempatan endar tutu kami, nandangi situasi perdalanan kegeluhan kami kerina perpulungan ibas piga-piga waktu indah Tuhan rekitikan pandemi virus corona, si tuhu-tuhu rebahan salatih kelukur kami, baik ibas pendahin kami, baik ibas soal perekonomian kami, begekape ibas kami, langaban si pulung ibas rumah pertotondu, kunamuji ras pebadiakan kam. Tuhan kam kapsir kuasa nandangi dunia yang daras kerina isina. Kam sirdahin Tuhan, sidahkan kelang atendu, sidahkan kuasandu nandangi dunia indah. Kelah virus corona indah pe, bansinga di tengah-tengah dunia indah nari. Pengharapan kami Tuhan, artoto kami nandangi kerina perpulungandu. Ibas situasi si cukup sulit paksa genduari indah. Kam sirdahin kam si masu-masu, cukupkan kerina keperluan ngawani perpulungandu Tuhan. Baik ibas soal pendahinna, baik ibas soal ekonomina, kekel kami Tuhan, tandu si melias erdahin ibas kegeluhanna, tercukupi kerina keperluan ngawani perpulungandu. Terkhusus karena kini tekan perpulungandu pe Tuhan, pagagahindu, kelah ibas situasi indah pela kami nadingken kam, tapi tetap kami ngasup ngerembakkan diri kami ras kam Tuhan, mindo gegah ibas Tuhan di batanari. Artotope kami Tuhan, kelah ibas situasi indah pe, kelang ati Tuhan lar leka ibas kegeluhan kami. Pasu-pasu kerina anak-anak do ngawan ni perpulungan do, seisi jabuna yang desken kami man bandu. Juah-juah kami Tuhan, sehat iteruh kelang ati Tuhan, idatkan kami krian ukur, damai serehna ibas kam nari Tuhan, kelah arah siepe, tetap kami ngasup permulia keras pabadiakan gelar Tuhan. Bujur Tuhan, bas kerina perdalanan kegeluhan ngawan di perpulungan dope, pasu-pasundu kegeluhan na, pasu-pasundu isi jabuna, bekekape bas kegeluhan kami sada persada, tetap Tuhan di batas sinemani dengan singarak-ngarak kegeluhan kami. Alami kami bas kerina kekurangan kami Tuhan, kelah tetap kami metunggung iglari anak-anak Tuhan. Arah anak lu Yesus Kristus kami rahartoto dengan ngatakan bujur man Tuhan di bata. Amin. Guna nutup perjumpaan ta ibas suari sisendah, mari raduraska kita rende muji Tuhan, ibas kitab denden GBKP nomor 400, si beritakan berita si meriah. Radu rasi sampat sampatan, si berita
Emang kagundari maraduras sekitar toto pagi ini ajari Tuhan ibas pertoton Tuhan ninta dage raduras. O Bapa kami sini surga gelarndu iperbadiamin ralamin kini razandu selamin pratendu ibas duni enda bagini surga. Berikan man kami nakan cukup baswari sendah enda alami salah kami bagini alami kami salah kalak kempa kami. Olamin kami babakam kubas percubaan tapi olangilah kami durs ilat nari, sebab kam kapsimada kini razan, ras kuasa, ras kemuliaan, si dekah-dekahna. Amin. Bujur man bandu gerila kekelengan Tuhan, menjuah-juah man banta kerina, bujur man bandu pendeta, ibas pelayanan dubas suari si sendah, Tuhan si masu-masu, naras, anak-anak, keluarga si zabu kerina, sehat-sehat selamat melayani, ibas masa-masa pandemi COVID-19 eda. Bujur. Berjuang-juang man